Kia huri ake I nai nei ki ngā take ture, he ai kia James Gillespie no tū hoi me Taranaki, kei te taringa mori te ratonga amu o te manatū Pirihimana ki Aia, me tāna take e pāna ki te hau kerekeretanga ōna, e ngā Pirihimana o Rotorua I te tau 2001. Ko tā James Gillespie mai te wā I mauhere hia I aia, mo te ātete kia kaua ia e mauhere hia e te ture. Kei te waha tonu aia I te ngau o ngā pāmamaetanga, I pā ki ngā kāwititanga o tōna ringa. I could feel the pressure on my wrists at the time because I was crying out for pain, and the pain was just unbearable. Like, it's like something like, like a hot rod just sitting there and you can't lift it off. Hei te rīpuata a tana tākuta, he maha tonu ngā whara I pā ki te tinana o James, me ngā whakapai I huake I te wā I tūkino hia I aia e te ture. Engari ko te whara kei te kaha whakararu I aia, ara I ahu mai I ngā rino ringa, I herea ki te kāwititanga o tētahi o ana ringa. But it's cut me out from everything. It's cut me out from doing a lot of work, sports. I love sports. It's also affected us as a whole family. Just, can't go back to work, have to rely on the government to support us. Ko te ki mai anō a te āpiha karere, arā mo te tari uiui I ngā ture. He take tēnei I ata tiro hia tonu. Engari I raro hoki I ngā ture here a tauatari, e kore taia te whakaatu mai I ngā hua. Engari I kati tēnei kehi I te maramarano o Oketopa o te taukwahipa nei. He take anō hai whaiwhai ake mā James, engari mō tēnei wā, kei te noho noa iho aia me tana whānau. Been talking about operations, that's why today be to look into further if I've got to go through operation, which I probably will. A te wā e ki te ai te ahu pēhea o tēnei take.